Agacencwire mwana we. Project ya government eri kukora amizi ga tap so mu Rubingo Nyanja omu Rukiro Town Council niyo tongozibwe. Abebembezi batembera omu bishozi bya Bweju bahikana hatanka y'amizi eriyo neyombekwa eri kwija kuba nehereza ebyaro bibiri omu muruka gwa Nyanja. Ifoku omu Ruhanga baza kutekayo pump irabene pumping amizi ikagatembya hano ya kurugamba kuza pampa here ni ka 1 km konko mu rushozi then kagaruka kasavinga amakagona gagabiri gatakutunga mizi gona. Okurugira Joseph Muchunguzi orukure by'amizi ya Mbarara district project y'amizi ga tapeji neza kumaraho miriyooni 3.7 kandi neza kumara meza na gonka Hati nzakwa tukozero kago gukora ahantu hacyabo kwa screen pango. The next phase nzakutumariza. abatura basima government abwo bihereza bw'amizi marungi obwe baherizo mu byaro ngwe kirukuza kubayamba omukubinga endwara. Abakazi ba Kigoro n'abantu ba Kigoro batuye abari na Kigoro bahirwa kandi twahirwa abo kuba project egi niza kutiyambaho amizi tayire hihi twongere okukora ndije mirimo iri kutungura amizi gabe gaturahare twinireba yo kutahamizi kamwe na government ni nsima ntugisima twena abacyara ba Kigoro mwanya bahiyogwa ogwabusha bampire ka sente kono hamwe na pipes z'amizi ezibarabizo mu Misiri y'abantu especially ibihimbe itwanturaba ni naki kandi abantu bakagira ngo amizi garabe ahubwo n'umurima murungi munonga ugumfutera rumuranga abantu bambarira bona temba babene ubwo bayoreka abo kwa government programs izikureta nkamashanyarazi nkamizi nkakiti bikabasa kuraba mu mwanya nibitiko kuraba mu makaga abantu. Mbarara district obwa hater Kashari mpango nekera kuteganisibwe kizubu cy'amizi na munongo mbwire bwe cyanda ecyabatura basimira government okubarwanaho. Contract period agreement itwasayinije nemyezi 4 twati twamara kweza site so mukanye n'amasukwazo kwa 5 abantu nane banyamizi. Abwa TV West and Evans Taremwa omuri Mbarara district.